Om Swastiastu. Mawali malih sareng Rahiris channel Wantah channel pendidikan. Ring rainane mangkin jagi kepaktayang video indik melajah nyurat aksara Bali. Sapunapi carane nyurat semangdene patut kenten lumun nggih. Nanging sedereng punike titiang jagi ngaturang. Napi manten daging video puniki. Sanika pertama niki melajah nyurat medaging gantungan utawi gempelan. Kaping kalih nyurat aksara medaging pengangge aksara. Kaping 3 iriki keingkup nggih nyurat aksara medaging pengangge aksara miwah gantungan lan gempelan kenten nggih. Ngiring piar sayang mangkin pinaka daging video puniki. Sanika pertama niki nyurat aksara Bali nganggen gantungan miwah gempelan. Maka contoh titiang ambil iriki wantah kruna jadme nggih. Jadme. Yening sesuratan ring aksara Bali sekadi niki. Jadme. Nah niki napi manten wastan aksarane. Napi manten wastan gantungan utawi gempelan kinten nggih. Niki mangkin sarisang piar sayang. Sanika pertama iriki wenten aksara ja. Nah niki aksara ja wastane aksara ja. Kaping kalih wenten aksara da. Niki wasta aksara da. Nah ya niki napi wastane? Niki wantah mewasta gantungan aksara ma kinten nggih. Nah niki tulisan kruna jadme nganggen aksara Bali tur pahtiang ngriki napi manten wastan-wastan aksaran nyane. Kelanturang niki contoh kaping kalih nggih. Contoh kaping kalih kantun niki nganggen gantungan lan gempelan. Niki tulisan jaksa. Punapi tulisane kinten nggih. Nah niki tulisan aksara Bali jaksa. Kruna jaksa kinten nggih. Napi manten wastan aksarane. Tur sapunapi pepalihan sesuratane utawi susunan sesuratane nggih. Niki sanika pertama mewasta aksara ja. Sane kaping kalih mewasta aksara ka. Niki sane kaping 3 mewasta gempelan aksara sesape. Nah, kenapi riki nganggen aksara sesape? Santukan iriki wenten aksara ka ring arep aksara se. Dadosne aksara se dan ti sepatute mangge. Biasane kegentosin antuk aksara sesape. Nah nika mungguh ring uger-uger penyuratan aksara Bali. Inggih kadi niki penyuratan kruna jaksa ring aksara Bali. Sane mangkin ngiring lanturang sane kaping kalih niki mepengangge. Nyurat aksara Bali medaging pengangge. Nah iki tiang ambil ring kruna meja. Nah niki sesuratannya nih kruna meja. Nah napi manten mangkin wastan nyane nggih. Niki mewasta pengangge taling mangde mesuara e kinten. Kelanturang niki aksara ma. Niki aksara ja kinten dadosne aksara ma nika medaging taleng ring ngarep nyane dadosne mesuara me.
nggih nenten ring arep aksara ja ke iwang ke senggoh kinten nggih. Dadosne taling nike genahne ring arep ma mangde mesuare me kinten. Mangken kelanturang contoh kaping kalih niki sesuratane suratan aksara Bali mepengangge Riki dia ngambil kruna sinar. Nah niki nggih ampura tiyang niki nganggen font Bali jenar enten iwang niki dadosne ulune kadinike nggih. Sinar sakadinike sesuratanyane ring aksara Bali napi manten wastane niki mewaste aksara sa. Kelanturang niki mewaste pengangge ulu mesuare i. Mangde mesuare i nggih dadosne aksara sa kedagingen ulu dadosne mesuare si kinten. Niki aksara na. Nah niki mewaste pengangge surang mangde mesuare er. Nah niki santukan api aksara ra nenten dados ke adeg-adegen kinten nggih. Nah kegentosin antuk surang. Nah niki dadosne aksara na medaging pengangge surang mesuare nar kinten nggih. Nggih semeton miwah idodane sareng sami sapuniki sesuratan sinar ring aksara Bali. Inggih sane mangkin kaping 3 jagi ketlatarang indik penyuratan aksara Bali nganggen pengangge miwah gantungan utawi gempelan kinten nggih. Dadosne riki sane kaping 3 ingkup utawi ngingkup. Riki tiyang ngambil kruna sendok. Nah niki kruna sendok. Punapi sesuratan aksara Baline nah kadiniki nggih. Kadiniki sesuratan aksara Balin nyane yening kruna sendok. Napi manten pahane. Napi manten aksara utawi pengangge miwah gantungan sane wenten irike nggih. Sane kapertama iriki wenten taling nggih. Taling mangde mesuare e. Kelanturang aksara sa. Nah iriki wenten taler mewaste pengangge aksara taling tedong mangde mesuare o. Kelanturang iriki wenten aksara na. Nah niki aksara na niki kedagingen kegantungen nggih ampura niki nganggen aksara gantungan aksara de. Niki aksara ka miwah adeg adeg. Nah niki dadosne sesuratan kruna sendok ring aksara Bali. Elingan semeton utawi alit-alit sane miarsayang yening makarya kruna medaging gantungan nike aksara napi vokalnyane sane kepademang. Sekadi riki wenten aksara na nggih. Aksara na vokalnyane niki kepademang. Riki wenten senadok kinten yening kesurat nggih. Nenten kepademang vokalnyane. Niki dadosne mangde ane nike ilang ring na kegantungen antuk aksara da. Kedagingen pengangge niki taleng miwah tedong mangde mesuare o. Sendok kinten dadosne. Inggih nike wantah punike titiang presiden nelatarang indik melajah nyurat aksara Bali. Nggih idodane semeton sinami wantah asapunike presiden titiang magtayang video sane latarang indik melajah nyurat aksara Bali. Dumugi video niki presiden mawi guna ritatkalaning
Ide dane semeton sami utawi alit-alit melajah nyurat aksara Bali. Elingan like, komen, subscribe, miwah share video puniki sumangdene titiang preside malih makarya video-video sane lianan. Untatin titiang antuk paramesanti. Om Santi 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 Om.